Programa preslavi rozpočala so otveranjem výstavy najcikavších i najreprezentatívnejších čísloch maku zo rýžnych periódoch vychodzenia. Na performansu, ktorý pririchtali v jednobuvší terašnja redaktorka Maku so sotrudnikami i čitačami, predstavení vecej periódy makového života. Toho roku sme napravili performans z nahody 45 rokov Maku. Volaše Dzeň mladosť, odnosno Dzeň mladosci. Tu je už 45 roky Mak. Označujeme Dzeň mladosci i Mak, pretože Mak mladežski časopis i думам, že bar važno je vyznačiť, že máme pravo na jeden mladežski časopis už 45 roky. Отлично ще чувствуємо. Мак ма 45 років, але ще все младі. І няшко ще позбирало наїсти красне число на тій програмі. І всім дякуємо і сотрудникам, і читачам, називаємо ще і будучим читачам і сотрудникам, що нас прийшли підтримати. Не мали всіляк ювілей окреме за таку заjednicu як наша, де є, на жаль, ще менше може бути і младих. Međutim, pokiaľ ich bude сотрудников, čitačov, témy, o ktorých máme písať, da bude i Maku. Programa preslavi zakončena so koncertom muzičarov, ktorí svoju muziku zaznačili u Makovej muzičnej edícii Makov.